Namaskar. Spiritual race for today. When Lord Rama is being consecrated at Ayodhya, we should not forget about Love Kush. आम्ही रामाले मंदिर बंदूच्या बत्तर संची लेकिन रामाल चेडू खंय जाल्यार म्हणून आमकां गुप्त सुका काल्याव सांगले ध्रुवाले जागो तेच जागे there's close place to Dhruva Kila. It's called a place Bittu, and Brahma sat there and did tapasya before creating the entire universe. Brahma Vartamanal Jago, Brahma Danda Te Jago, Bituralas. Apart from that, Mata Sita gave birth to Love Kush at the place Bittur only. So there is a Sita Mandir also, and Sita Mata's kitchen also is there. And we must know that Valmiki did tapasya there at that place Bittura. आणि आमकां बिटुरा गेल म्हूण जाल्यार इतले छान एक फिलिंग्स येता एंटायर स्पायनल कॉर्डा भितर आमकां छान एक शक्ती आयिल्ले बरें जाता बिकॉज ब्रह्मा हॅज क्रिएटेड युनिवर्स सिटींग देर म्हूण सांगता जिजंतांचे ब्रह्मदंड थंय दवरला म्हूण सांगता आसतांची मोर देन दॅट लव कुशाल बर्थ जल जाग तो म्हळ्यार रामाले राम भगवान मत्स्यकूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम बलराम श्रीकृष्ण विष्णू अवतारांतू राम एक अवतार ते रामाले पुत्र अवतार जावन आयिल्ले विष्णू अवतार जावन आशिल्ले रामाले पुत्र लव कुशा गेले जन्मस्थळी बिट्टूर आणि तेच जाग्यार माता सीता धरती भितर समाज जाल म्हणून सांगता आसतांची ती धरती भितर गेला जाग होय बिटुरा म्हणून सांगता भागवतांतू एक जाग आसा बट दिस प्लेस इज कन्सिडर्ड टू बी मोर म्हाका सीता माताले एक मंदिर आहे त्या जाग्यार आसा आनी आमकां ते जाग्यार वतना एक फिलींग येता आमगेले भितर एक शक्ती आयिल्ले बरें म्हळ्यार आमगेले लंग्सांत एक पवर आयिल्ले बरें येता आनी लागींची कालपी आसता कालपीक वेदव्यासाल जन्मस्थान आमी ते नेक्स्ट टायम वेदव्यासाल जन्मस्थान आमी वचे येता बट Bittur considered to be one of the important place as far as Indian spiritual history is concerned. We should actually visit to that place to gain more spiritual awakening. Thank you very much. I am Colonel Ashok Kini from New Delhi. Dhanyawad.